dakin jatuh. Kipamin patin punai chang ubin duni par hozo se niko pa patinin gamai pe ba ipa guno program guno china ti dinga patinin gamai pe jiwin patin amasa penten thangwana kan pe phat anapan tautin Aiman ikiman chana diu program simpung na nengate. The first Foundation Day 2026 Ado Baptist Association India Lamka Gamkai. Venue Molen Phai Center Church. Time Apatu Yale 10:30 a.m. Date 4 March 2026 Wednesday. Moderator Pa Kakai Gamkai Accountant. Opening Praisal Reverend Ngamhau More, Unveiling and Dedication Minister, Pastor Seikam Singson, Molen Phai Center Church. Dedication song, BYF Molen Phai Center Church. Closing praiser, Evangelist Lammin Lon, Kipken MTH. Ichichu Sumuna, Ikimansana Dipa Chomcha, in Simpuna Wintin, in Simpuma Bungwin. Tune opening prayer, Reverend Ngamhau More ama phamun loading in kain ko we Bible sang khat siming kating chating taw na hinmang kate First Grand pungko chom ni le thum kipana thu pathua chan kabo chan kanei thine dinga kabo lo he kipana thu pathua chan kanei thine dinga kabo la hi tia ki sun bangin pakaya kipana ni na di wa ithil bol ho chunga pakaya nga kipa thu sing kate ngai lut na adim pathe tu ni hu hi kagam kai wa pakai slai mun tai maulian phai munai gam kai sunga ka kiwai pu nau ini ching tu pi pau ke hon nang sumin lowa tu nya hi ka ki phu do nau akhat ve chan na song phu ka nei wa tu na hi na ang sunga agam kai mi te kang ki khop khom wa na ang sunga song phut theidinga kangum ta je vin na ko ma ki pa thu ka se vin na min ka thang ba ni hi lung set tan ka program hi nang ma lo pi na le zana choya na changin lang na cha ten ka bolu hi ka bol chani ki pa na thu pathua chan ka nei thina ka bol he tia ki sun bangin gam kai sunga na cha te dinga pakai lung hai na ka chan na win hum panghan lang gam kai sunga na cha ten dam thena ka ni na ri win hum panghan lang nang ma lo pi na na chan hum panghan tin tu ni ka program apana pansa kang kain kiman cha na wa achai na to ka na khona ni bo pi ta win tia na cha ke ma na cha te thakhela oginga ka taw hi ka chungwa na ti sanin gel ro an lang ka taw no hin sangin tin chon se thina kamlai tawa ti san thinga le do jesu christa mina ka thu mo he amen Kipamen taw na lungwonum ta Reverend Ngamhau More aman ene pe tawin dun phat aban janutin Unveiling and Dedication Minister Paul Seikam Singson Molen Phai Center Church Tun ama pathi lopin adin apharmun loading in kain ko we Kipam de ing tunin phalu pi ta mai pathinin thubui la bui men lang nung jin khoi sa cha dong le pathin phathi bu vin pha ngo pha cha mang thi dinga phat phai pom yu ga chu nei tu le sum dun ti hi sum ti hi han sum au min ti te le mel ti na sum au min sum ti hi amot thi lo ti tiang le ngi ni no ne thi lo ni no hal wan thi lo thil la thil oi pen a sot pen a so pen a pha pen ta le si na o mai ti su ngel cha yong hi le si man lo to ka o mai ti chi chun tu ni hin ti chi mo na hin ti hon
ลำกากำไกความเดียจุนดีทีทุนินอาคาดีนะสูงกำไกนะสูงผู้หิตุนความเดียจุนดีนี่ตัวป้าตัวสปาตัวสุเละถ้าเขาที่กระถิ่นนึงป้าตัวที่กำสิ่งสูงนี่คนโลกนั้นก็ดีแต่ที่ Amen. Krista Amata in Sung Ephesus Bung Ni Sang Som Ni Stone donated by Putias Kigen and family. Minister Pastor Seikam Singson dated Molen Pai 4th March 2026. Ichichu Ong Chunga Kisi In Sim Do Now Ngin Ten.
na pathin chang ko pa lu Jesu Krista mi Adam sa thi Adam sa a chi tho chi jing dong an tho ba hi chan ge thane ga chang ge a ti no ta lai e Jesu Krista ada so cha ho hi so cha ho se ho Jesu Krista amit ta no a ko a ko ti ho Data dunia kalau sebenarnya tahu Yesus Kristus ada kok imu tahu ini jenis dunia tu soalnya homa ini tahu dunia soalnya
Patin tau nau asangin kum sani la somi la got March date 4 Wednesday ni in kam kai ki purona chung chang thu he ani gong jing bangin tunin patin ni tau nau asangin lo hing ta le chai thia kom jiwen mas pining patin kan thang ba in chi lam ka gam kai hiai le khonga ki su khom hen a khana volume phai a hin ani na thong khruye hin athum na more alina chung mawam angana chung pi buljang chi khunga ki su khoma tunin the first foundation day song puro na yang jilaya muna hokin go ani kin e jin pathin masapini kan thang ba hitawanga chai thia ap lol hingta e chai sa pathin amai jin ka ki pain hong kal so mi pi ho yo se chunga yang ki pa chu kan phom ka he ka ki pai